Hello baik ba ko boleh cuba bapi i4 ban pai jaga ni presentation video baik ba hagani video ngani thoi pi kumno pi don kam ban tre hani company mineral tech ngani thoi pi kanno pi don kam ban invest ngani thoi pi lada pi invite you bro kanno pi yo ngani thoi pi kanno ko commission kani company kan ip phantar ngani thoi pi soibero ngani thoi pi kanno salary pi yo lada piyo salary do piyo weekly ne monthly salary pangata ngani thui pi hane video te pajba please like skip ra ya gani video ani video important ha ya gani live jong pi lada pi join ya gani company pi don kam ban share ya log jong pi ya gani video namar lada I log jong pi kin pa ya gani video kin sio tho changani business so please pi ro pa bha ya gani video di met ne lada pi pa ya gani video easily pila ban invite ya gani log jong pi ma ba teman-teman pi pi ya gani pdf hagani pdf ngapan sio tho pi kanu pi don company invest dekat nu piyo commission telada pi invite view bro anu piyo kaya benefit ke company kan IP ngan itu IP hagani presentation video dapat ba I hope you hani screen ka tho welcome to Millionaire Tech kakating jong company day Millionaire Tech mapat ba hani Millionaire Tech pidon kom ban de ayu baik ba ani company day kateng jong ka day Millionaire Tech tang ani company day affiliate marketing ye jing mut affiliate marketing mut promote ye ki courses or skill jong company lada pi promote ye gani courses or skill jong ani company to company kan I commission ye pi dekat nu commission kan ni company kan I pi ngani thoi bi chang taro mo bai ba te pi I hini pi don kam ban tip ye gani top 4 courses ba hini top 4 courses pi don kam ban tip Number 1 day personal branding, number 2 day soft skill mastery, number 3 day digital marketing, and number 4 day online marketing mastery. Ini top 4 courses pi don kam ban tip haga future jong pila da pi tip ye gini courses menta pi easily pila ban kamai besar online. De ngan tung tho pi ani personal branding. Po personal branding kini kai you pi ma ba. But any day personal branding. Apo personal branding kini kai pi Instagram marketing bat Canva. Canva mod pila ban design pila ban create community PDF hapo Canva pila ban design pila ban make ini banner poster pun ha don kam ban tip lada pi lon yang ni Canva Instagram marketing pi don kam ban marketing yaki video yaki post jong pi tang atai lada pi join yang ni personal branding pi don kam ban ai sans pak dai pandai right price 599 pi don kam ban ai ban join yang ni personal branding Telada pi join yang ni personal branding telada pi invite we group yo sauce pa dangka ni active income mode lada pi invite yang log jong pi yo sauce pa dangka passive income mode itai log jong pi ro beli ki join namar ki ro ku apan trade online ta do mode itai log jong pi ro lada ki invite yang log jong pi pin yo sis pa dangka free ta dei passive income tepat ba I hope pila so to active income mode lada pi invite yang log jong pi passive income mode lada I log jong pi invite ye log jong pi bon ki bro pi ong kim join de kim join pe ba namar hani pi tho egi chang ni skill de product de skill Instagram marketing Canva mo I hope pila so personal branding lada pi ku aban join pi don kam ban I sans pak dai pandai mo ba lada pi join soft skill mastery pi ini ka tho soft skill mastery kanu pi don kam ban I lada pi join yagni soft skill mastery pi don kam ban ai khan ars pa pandai ban join yagni courses soft skill mastery hapo soft skill mastery kini kai bich pang communication skill pa ni communication skill Instagram reels mastery kini kai bich pang Adobe Premium Pro kini kai bich pang Photoshop lada pi kwa ban lon yagni skill pila lada pim kwa tang ban kamai bisa tapi invite yagi log tong pi pai lada pi invite we log yo pas pasan turunka dau ta log jong pi ro boleh ujon namar ko aban trei ko aban yo bisa ta dau oro un invite yagi log jong lada un invite yagi log jong pi yo sis pasan turunka free la so to teman-teman ni kai pi yang ani we ini day digital marketing pai ba digital marketing ro best ba pai ba ada pi ku ban join digital marketing mastery pi don kam ban ai 8000 likes pa san khandai ada pi ai 8000 likes pa san khandai pi yo khat news pa dangka lada pi invite we bro lada pi invite we bro pi yo khat news pa passive income pi yo ars pa san pe ta log jong pi ada oro invite gi log jong o pi yo ti ars pa san pun ka free mo then any number 4 day online marketing mastery hapo online marketing mastery kini kai pitch pang Google Ads Facebook Ads LinkedIn marketing Microsoft Ads YouTube mastery email marketing ini skill kini kai pi hapo online marketing mastery
Mobile ba telda pikwa ban join gini online marketing mastery pidon kam ban I saw hoja cispa laito ban join gini online marketing mastery telda pi invite we bro pio lai haja lada itai log jong piro invite gi log jong ki pio saus pan nga pai ba lada pi invite we bro pio lai haja apo chit jio lada pi invite sangut ibro pio kanno pio khasan hajar sangut group invite pio khasan hajar data daw pidon kam bas ban sio tho lada pi join do ai par khat ra kita bisa nomor pidon kam ban invest tang season ni lada pi ai saw hoja cispa lai po ban join gani online marketing mastery pio free gani ini digital marketing mastery ini soft skill mastery ini personal branding ini baru pio free lada pi join personal branding pimla ara ban invite gani soft skill mastery digital marketing mastery lada pi join soft skill mastery pila ban invite improve pila ban invite personal branding ro so iwe ro pa lada pi join digital marketing mastery pila pio free gani soft skill mastery ban personal branding mo telada pi join gani online marketing mastery pio free gani digital marketing mastery soft skill mastery personal branding mud bon hajing to pio lada pi join gani online marketing mastery so that is pa lai pi I ban join nama pio free gani courses ini personal branding soft skill mastery digital marketing mastery pio free gani so iwero pi la ban invite lada pi invite we group pio lai hajar ada itai log jong piro invite gi log jong pio saus pa tementang ani thui pi balai ni join ka miller tech kaye ka important lada ni join ka ni miller tech ro kaye jing benefit ni yo kaye jing mentoi ni yo lada ni join ka ni miller tech ngani to temo pa ba ngala ka balai miller tech balai ni join ka ni miller tech pa ba ka IEP khandai pu pra percent commission khandai pu pra percent commission ka IEP pi join sahaja cispa lai to pi invite we group pi ala hajar mut khandai bupra percent commission EP ka IEP weekly salary CTO chisen pi salary dani company e bon gi bro gi ang salary mod ladangi invite we group to every week ni yo eta salary myo ara pajba suppose hagani week pi invite sango di bro next week pin yo yagani salary the pimyo chu yagani salary lada itai log wo invite EP lada ki invite gi log jong ki data passive income pio no ata passive income pin ha next week mo I hope pila asyo to pio weekly salary heni paj ba ni ka IEP weekly free zoom meeting pila banjon free zoom meeting timdon kampan ai bisa pila banjon free meeting hata meeting kini kai pi to export oyo san phone ru pojar oyo chilak arlak lailak kini kai pi panga knowledge jong ki kini kai pi pang journey jong ki kumno ki kamai san la kumno ki kamai pojar kini kai pi kin IEP tips pi tudon kampan follow yo ka tips jong ki pila ban long entrepreneur ka provide pi free national and international trip tentang kita yang mentas ni pajba lada pi interest pi invite gi log jong pi telada pi pan join le pi tu sen inga hai ngan sen ni pi link jonga te pi tu jen daga link jonga aden pi tu share ya gani video ya gi log jong pi lekin pa ya gani video kin sio tho telada kin sio tho pila ban invite gi pila ban kamai bisa cipon to play cipon